Ka All India Trinamool Congress AITC kadai ka parti ke balai bansai kertong natura Lok Sabha seat palkalapan yang ya u Senate M sangma u bala tep kerteng hagas ngi balang hakmat u returning officer hatura. Unde menteri barem badu MLA barem karok sakna un aireng persya ya ke MP ketura akata ke sangma jong ke NPP badu MLA ka Kambagre saleng sangma u banyakun na ke Kongres lembat u kertong shimet laben CH marat. Yau Senate la senra dau hemen badu menteri rang ba barem ka jela mukul sangma u MLA ke TMC rupa marak bat Mizanur kasi MDC lembat kinong kersya. Kakurim u Senate bat MDC bamenta kadanak para konstituensi Sadhirani M sangma lembat ukun kira senran lang hakane ke jinglet tap kerteng. This is the original. Thank you.